Duol mochung'ne loso apeyni ma pachoka mano KURA oketo tenge omenda maromo Sh64 million ma loso apaya machon ma Namanga maeri biro tok jodak ng'ur kaluwore kod chal marach mar apayano koloso bang' nyasi machoko pach jopiny manotimore e gweng' ma Kitengela. Midusa mar duol mar KURA osingo ni gibiro medo bero apayano mondo mi ogeng' pek mar wuoth kaluwore ni apayano tudo skunde mang'eny kod kuonde dak mopogore. Jaod bura ma Kajiado East Kakuta Maimai bende nokwayo joma gedo e apayano mondo wuogi mondo kel yot mar gero apayano. Ewi mano jodak ma alworano bende okwayo ni mondo migi tije mar gero apayano. Kuzaliwa hapa naweza kusema Kajiado hakuna miradi imefanyika. Hii ndio ya kwanza tunaziona. Tumengojea miaka 61. Mvua ilipokuwa ikinyesha hatungeweza hata kwenda mita 100. Sasa kama napatiwa nafasi ya kwenda kilomita 1, si hiyo ni hatua kubwa. KURA sahi wako na plan ya kutamak hii 1 kilomita mwaka huu, 1 kilomita mwaka ujao, lakini mimi nitaenda kunok kila mlango, kuingia kila mlango kule kwa national government tuhakikishe kwamba hiyo 9 kilomita imefanywa. Tumesikia kwamba kuna watu wameencroach ama wamenyakua sehemu za barabara, na mimi kama area MP ninaomba wakazi wote ambao wako karibu na hiyo barabara waondoke kwa sehemu ya barabara ndio barabara itengenezwe. The contract sum is 164 million. The contractor has assured us that he's going to complete the project within the shortest time possible. The contract period is around 9 months, but we expect the contractor to complete the works in maybe 3 months.